Janaro Gatangugi uria utari gutwika minista urimi aja Meru ni acokeretie ngavana Mutuma nkatho ni kumwaka nyakau. Akiaria Gatangugi augite akethirwa akairitaniria bunene kiri ngugi yawe nikenda kinya kuingia maono ja ngavana kiria Meru. Netete na mbere na kuga Meru ni umite mundu ne na thaiji Jesu akuriuka kinya Meru ni thiritwe ikiriuka na kinya kwethirwe kiuma mundu ne. Janaro Gatangugi ni umwe wa minista baria bagwetikire Minister bangavana Mutuma. Motugikare na nteto eje tucokia nkatho nuntu bwa mwathani kutunenkera Jesu Kristo atukwirira ari mwonokia wetu na tondu bwo ngutuma nkethi ciakwa cia Easter kana igita riri kire antu bonthe ba Meru batongeretwe ni His Excellency Mutuma Ntwethingia. Ni migambo ya Janaro Gatangugi ura worotine ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia ta waziri wawe wa urimi na ntuku ya Ramisi Nthiruwe na bangi ni bakurukire kiri mbunge ya Meru kuthujwa na ndi akira ngavana Ntwethingia ni bwega nontu bwa kuonania witikio na we na kumwakanya kumutetheria kurita ngugi rwanyine ruru urimi. Gucokeria nkatho appointing authority yakwa His Excellency Mutuma Ntwethingia nontu bwa kuonania imani nani na kuona ati nkamutetheria kurita ngugi. Nkuruki Gatangugi ariuga wona bakurukwa ni mbunge ya Meru ta mawaziri bangavana Ntwethingia bakathiurunka kona chonthe cha Meru bakiritagira mu Meru ngugi na gutetheria ngavana Ntwethingia kujuria mawira ne jawe jarekire mwingi. Auni Murungu atethia ndakuruka u kire assembly ingwitikia ngatetheria His Excellency kuthithia mandate yawe ira nenkerwe ni wananchi na expectation cia wananchi ciriguru muno na ingwitikia kuringana na uni na bara ndironere bangi tukithujwa nabo itunganirite ngugiu na tugatuma Mutuma agwiria antu ba Meru batue tukakinya kona chionde cia county iji turi mawaziri by His Excellency Mutuma Ntwethingia na tutukiraga antu mantu chonde turathithire promises nyingi na turathithie cierekerete nguginera His Excellency ugite ni akarita na turi antu bawe ibukumenya ginya Jesu Kristo ari na disciples 12 aki athingati 12 lakini na ndiko na icia ya thiguru yonthe ulimwengu muzima mwanga inya turi kutuba bataigwa ruteto rwa Jesu Kristo na ena tutuka disciple ba Mutuma na tuite kona chionde tugitaga ngugi yetu ni ikaeja na feedback kana ni ikaeja na ruteto ku confirm o Mutuma a promisete antu ba Meru bukathithika na ndi na imani watu tukathithia u na muthiene kare kagita kara Kristo boganiro Jesu Kristo adiukire kuma kiria ku na ndi Gatangugi na ugite Meru kinya ni umite mutharabene thaiji na kinya yo ne riukite ta Jesu Kristo akiriuka kinya Meru ikariuka no ntu Meru ni rari nya mutharabene ibukumenya Meru ni ture mutharabene jwa kuthurana kungentaniraga nyanto bate kosene maendeleo gucoka na nyuma na antu kwithirwa bate na mwerekeo. Meru nayo ikariukania nawe itongeretwe His Excellency Mutuma Ntwethingia na mwanzo mpya imeanza tayari. Keripotra tetosheweru weekendi reakwa rieto ni Mutuge Kare.